Kipulat ke East Jaintia Hills haka khatsan tarik unaitung kilayo kem sa ngut kibriu kiblasha suba don kiti halor ke jingshah pyniap triem jong kisangut kibriu haka shnong umpleng East Jaintia Hills district. Superintendent of Police ke East Jaintia Hills open tip bamenta kila don laingut baro kiblasha kem halor kate ke jingshah pyniap jong kite kisangut haka baya kimet yap jong ki lalap din haka henriu tarik menta ubenai na ki benta bapaji jong kashnong umpleng. Laban kedau bagini kisangut ki break blasha pyniap dusman ki de ki belatip keteng kumun nazar kendan lai pulai snam na dikia East, uravi rai ar pulai snam na elam Nepal, urajesh rai ar pundiu snam na kashnong dharan sunsari kushi anchal Nepal, but uwe ubampat laban itu. Ha kabayade bagani ke jingyo kami kini ki brio na kaliang ki pulet kempat shimla pelat ye ki kerteng jongki kena makan om pentut ye ke jing token.